دنیای او سوی بو نور علا نور فلالی بو یا رسول آمینه بو محمد هاتی دنیای یا رسول آمینه بو محمد هاتی دنیای صلات الله سلام الله علیک یا رسول الله محمد رسول خدا چوبات باشه حبیب الله صلات الله سلام الله علیک یا رسول الله محمد رسول خدا چوبات باشه نبی الله Abdullah babi nebiye nur Muhammed nabiye eri dünya ne tariye Muhammed hadi dünyayı eri dünya ne tariye Muhammed hadi dünyayı Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah Muhammed Resul حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله محمد رسول خدا چقاس خوش نبی الله رحمت بارشیم بو دنیا کفگن عردو چولو چیا جه عزمانا قربانیا محمد هاتی دنیای جه عزمانا قربانیا محمد هاتی دنیای صلات الله سلام الله علیک یا رسول الله محمد رسول خدا چوباز باشه حبیب الله صلات الله سلام الله علیک یا رسول الله محمد رسول خدا چوباز باشه نبی الله جستودیوین ترت کردیه دنباش سباب خیر سلاورز تماشاوان عزیز داویه هفته ایرو به قصیده که خوش به دنگ فاتح یلدان دست بکر بله بینرن عزیز مها رمضانه مها خیر و برکت دست بکر خود تعالی روجی ما روجی همه مسلمانان قبول بک ایشالله رمضان جبو ما جبو همه مسلمانان به آرامی به خوشیکی در باس ببه اما جی ایرو بحثا رمضانه بکن بحثا معنویت رمضانه بکن ده مها روجی ده مها رمضانه ده ام بیتر بالا خو بدن چه ام کی جان دعایان بکن ام عبادتین خو چاوا بکن هر وکی دن جبو زاروکان جمع باخون زاروک دوی مهده دوی چی بکن مالبات چی دکه و سرملیوان اما چاواج زاروکین خوره جوانین خوره بحثا معنویتا رمضانه بکن هر وکی دن ونجی دکارن پرسین خو پیام خوش بره بشینن ونج کی جار باجاران me temaşa dikin keremkin bi mesajans bera bişênin telefoname 0506 650 753 ji vê numarê hûn jî dikarin silavên xwe peyamên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min hêja îro stûdya me de ne em ê saet û nîvekê sohbetekê xweş bikin keremkin em mêvanên xwe nas bikin xêratinê bidin mêvanên xwe Mela Seyda mamosteyê Qur'ana Pîroz Ali Özgüç hûn bi xêr hatin جوار عزیزی Çavay Seyda min tu başî الحمدلله
خيرات مزنك إن شاء الله. خدش ترازي به سيدا إلهيات ناس أميرهان بكش هم بخيراتن خديل تمام جاوي ما مسته الحمد لله مزود أبدون دي تبو وجي باش إن شاء الله رمضان وبيروز به آمين إن شاء الله ما مسته قصيدة 5 سترام 5 Fatih Yıldan Gelek Spas Müzikşen Ali Ekber Ergün Ali Can Koçer Saim Erten Malavava بله بینر عزیز اما دست به صحبت خو بکن دست به پروگرام خو بکن لوتره اما آماده ام وتره خو تماشا بکن پاش اما دست به صحبت خو بکن دست بکر مگوت ایرو اما بحثا روزیه بکن بحثا مها رمضان بکن مها رمضان ان شاء الله جبو ما حمویان جبو حمو مسلمانان بخیر و بخوشکی در باس به ان شاء الله خدا تعالی روزیه ما قبول بکه و جدی سا سر سر چاوار هاتن ایجا ما مستم بتر دست بکن ما مست تجمالی ایشخه ما مست جبو جمردین هاتیه ایرو منشکان روزاول تمتنین هیچ ما مست گلکس باس بکم ایجا ما مستم دمان بجن روزی دو چهار بیرامه روزی چیه تایبتمندیا روزی چیه معنویات روزی چیه ام به پرسه دست بکن پاشه ام مجارا خو هدیه وکن ان شاء الله سپاسیا واتکن جوار عظیم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أولا رمضان رحمته نیوی مغفرت خدای پاشیاوی جی پیغمبر به آزاد بونا عذاب جهنمه اما هیوید کن خدای تعالی عز وجل مجی رحمه المبارنه و نیوی ده خدای تعالی تمام گناه معفو بکن ان شاء الله و رب العالمین پاشی جی متبا عذاب جهنمه آزاد بکن اولی ام بیشتر او رمضان هانی جمره جه خوشگو برای میترت کردی و اگر دنیای متماشد کن سیر کن تبا پیروز مبارک نه. خدا تعالی روزی لمیج و عبادت متبا جبو خو قبول بکن. ام دعات کن گو خدا تعالی عالی مبک گو ام وی رمضان هانی حقیقت بگیرن. ام برو روزی بگیرن بشفجي تراويح إخوة عبادة إخوة أم حقي لأداء بكن وحتى خد تعالى عز وجل برمضان هاني إجمال بك وسيلة خير وبركته وسلامته دي ساعة دعاتكن وخد تعالى في رمضان هاني بمها مبارك بك وسيلة آشتي دنا تمام جلا ناو گلمه ترکی کردو و ترکا و عربا و ناو تمام گلا يعني دعات كي خدي تعالى ورب العالمين في رمضان هاني بك وسيلة شيار بنا أمتي مسلمان شيار بين شخوا غفلتي وأم ديسي دعات كي خدي تعالى بك وسيلة نصرتي ظافري جبراي مي غزة لقارشي يدجمني خدا وبيخمري يهودية وإسرائيلية أم حمد ربي خد كن وجاردن كرنا سيبما وأم جهاشتن رمضاني معلوم يعني قالك إنسان قالك برايمة خشكمة يعني محروم من وفاة كرن خدي تعالى بخستا ومجي بمراندنا أمجي ندجاشتني أما خدي تعالى قنجيك مزن بمكر وأم جهاندن في ما مبارك ما تجا خير وبركات والله يعني أشخر فكري بقول رزق نمال تنه يعني أجر خدي تعالى أم جهاندن رمضان وأم مهكر وجيب قرن أبنا نسيب كي قالك مزنه أجر أم لميجا شاف لميجا بكن دفي رمضان هانيدا أم قرآن خو بخنن وأم دعاء بكن شخو وجزاروك خو أمتا إسلام را أبنا نسيب كي يعني رزقي كي قالك فرو ومزنه لبالي أهري مزن قو خدي تعالى أخلاقي خوش بدما وخدي تعالى توفيق ما بدا وما موافق بخير وبركته ده قو أم بس نا خوارنو وخوارنه تر بكن أم زمان خوشي محافظة بكن
ام قلب خوش كين عداوتش حسودية ام محافظة بكن ان شاء الله تعالى امي روجي كي قالك بخير وبيروز امي بكر İnşallah mamosta. يعني اتخوازم برساوي وكير روجي تشيم امي كي سرفينا ان شاء الله امي بيشتغلن وامي سريع بدن سيداي خوش Kerem kız. رب العالمين تسوري بقرة ده يا أيها الذين آمنوا دبي قال مؤمنا كتب عليكم الصيام روجي سر وفرز بيه چاوا روجي سر أمتي بري فرز بيه خد تعالى سر أمتي جي روجي فرز كده يعني روجي وقدر تشكي مزنة تشكي مهمة فرز كي يعني بخير وبركته تأمج روجي محروم نوي Böyle. ثم سر تمام أمتي بريجي روجي فرز بو بلكي نوك روجيا مبو أما هيك سر مها رمضان هر أمتك روجيان يعني جدا بيجهدو لبل أمتا إسلامي خد تعالى أب مها هاني بيروس جو فرز كريتي ده ليلة القدر هي خد تعالى بس نصيب أمتا بيخمبر كريه أب كرمهاني برسول أكرم وأمتا بيركريه يعني بيخمبر صلى الله عليه وسلم وقتی گو روجی دهات مزگینی دا امتا خواه دا اصحابی خواه دگو و مها پیروز مها مبارک بسر و دهات اب مها هانه خود تعالی روجیاوی فرض کریه لسر و یعنی خود تعالی فرض کریه لسر هر زنام و پیره که و عاقل و بالغن کارن بگرن ننا خوش بن معذرتی کوانن جدی تنبه أبانا فرز السروان gerek روجيا خو بگیرن Böyle. Müslüman şuar gerek bahane ne bine ev rojiya hane haqqasi piroz mübarek o dve vakti hane de merabj deste xo barane de imtihan Xudi Teala inşallah dipej de emester biştal İnşallah. Resul-i Ekrem dve rojiya hane dve mahane dve deriye azmana tevve dibin yani deriye cenneti ve bu ne Müslüman gerçekten gele ki yani dve mahane de خير وبركات نجري هاي منفجها دريه حشت طبقه جنة المرافد من دريه جهنمي بخمد بتنجرتن دبي ما هانده دبي şeytan تنجريدان او şeytan يقوم مسلتي سر انسان دبي انسان غشتك خدي تعالى في كرمهانه بمر كديه گو şeytan جي تنجريدان اما ان شاء الله دبيش ده اما معنا فناجي أقوم ببرسن هم ببيجن يعني معنا جو يعني شاو دريا أزمانة تفكرن شاو دريا جهنم تيجرتن شاو شيطان تيجريدان هم بحسابنا بك إن شاء الله وهذا شبت بخمر دبي شبك هياش حزار مهي ضعف خير ترى هنا قرآن جد ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني أب شبهاني حزار مهي قو ليلة القدر وانتنا جوان daha بخيرتنا ايجو محروم بجفي ماهاني براستي تمام خير وبركته محروم اما يبيت كان خدي تعالى ما جي محروم لك وام حق وقدر في ماهاني ام بقدن ام بدن ان شاء الله يعني ازفي ناجي بيجم يعني قال لك مسلمان قد بيجي مثلا رمضان ميواني كي عزيزه قالك ام عزت و اکرام وی میوانه خو ام گلک بکر. İcad fazım serveye bisektim mamosa pırsam iş xo emir xona cezı ezib pırsım am vak Müslüman dinav civakiye de mamosta vak malbat anji bejim te çidik ke sermileme am vak Müslüman li maha Ramazane de am çibikin am ibadetin çawa bikin am çawa derbas bikin ve mehe naka رمضان هم پیشی خیره و بیجن که چیه گوتی مالبات بزنم چیه گلی بخوایی بله حدیثه که پیغمبری خودی هست صلی الله تعالی علیه و سلم دبیجه وقتی انسانه کی معرفه کی دمها روژی دا ایرو رمضانه یک روژه کی روژی نگره یعنی حتی اوی روژه کی روژی نگر
ev merife hani pişti Ramazan'ı poşman bibe beje yavme bir me roji negert diyor az ev roji bigirim sesidu şestu ben roja roji bigire خيرا ونابا قاسي را يكمين خیرا به مهبتره بله خيرا ونابا قاسي اباد بعد چه اگر انسان کی گلخه نمقره يعني به ناكم 2 سال روجي نگره 2 سال روجي نگره اف انسان هاني بشت خنج ماه رمضان 21500 روجي بگره دي سال خیروان هر دو میگو در بس بی در بس نه جبوی بی خدای تعالی تمام قرآن داشی پیروز داشی پیغمبر خودی جی انسان را بی امرت کرده بی جل تقوا ایلو خرکن جل تقوا یعنی خلاص بنا خوا یعنی سعادت دنیا و آخرت خوا این مسلمان زارو که خورا چه بکن گوتی مسلمان وانتسا زارو که خورا بیشن بله ولی جا به شکل شهر و دو مثلا بحث کردن و چقدر خیره چقدر خیره مثلا زاروکان جی به تایبتی بشکل ماموس بله در حق انسان دا چقدر اوت که گوتی تمام گو بدونی از حدیثی که بخونم او حدیث هانه و از بخونم ذات تمامی روجیه آرمان جاوی هدفاوی و گو بسلمان تدا چابن رسول خدای صلی الله تعالی علیه و سلم بیجه كل عمل ابن آدم له میری که مسلمان چه عملت که چه خیرت که شخارت که الا الصيام روجي نتدا چرا فانه لي اوج مراد بجا خدي وانا ازي به مكافاته وجي ازي بدم خير رمضان وصل زافت دماغي مكافاته ناي حدو حسابه چاغا ودنه مگو 21 2 سال نگری دمها 21000 روج بيجري تخناغني خير رمضان لو خير وي بركه استدنا ما ان مشرفه ده قران داجي ده بجازاته وصيام جنة دبي روجي جوار الزرخه يعني برپال ويا واشترى بين وجه آفات دنيوي وأخروي خلاصتك يعني وجه حرام خلاصتك وجه جهنم خلاصتك وجه جنة سيدنا استوجزات وإذا كان يوم صوم وقت جبور روجا روجي بزامبكي هود اتمسفر کی وسام مزندانه گوت دنیا تورجی گوتی لا ابالی تو گه ندی تل خواب مقری تبي از خو خلاص کم وقت روجي وهاب ترى أحد فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث جوارا لازمة جوارا بيفيستا هون تشتكي فاحش ناكن تشتكي خذي جي حز ناكر بيخمبري خذي جي حز ناكر قوتي هون ناكن ولا يسخب قوتي هون ناقيرن نقنق جاقيج نقنق قراقور السربة كلمة كذي برابيجم هناك إنسان وقت قروجي دقرين مثلا پسیکولوژی خرد و زلک لد نبا کرده ده باز ضعف دین و ایمان را کفرید که الفاظ کفرید بجاست معاشه اباد وی اسنای ده دبه کافر هم روجا وید چه هم طلاقی وید چه هم جی عبادت تچه بوشی گوتی جبرا زاد دقت کن لورا چرا خوش کنم انسان جبر چیبونت نه برچبون نینه نه مامسته اتمسفر رمضانی اتمسفر کی دنه خدای تعالی دخسته ما کی وسا گود تو زمانی ده افتنه پسیکولوژیک من بله پسیکولوژیک من baskı gidene serte hava gidene serte maneviyat gidene serte vücudatta tamamı sağdı be erzak vücudatta ana tamam lubulubuş khudera ibadet ke tahajetni تو چات که حالی اف پسیکولوژی که مزن در سر انسان هست به لور او حالت وی بری لفتنه اما ما کی دنه اما تشتکی دنه جبوی پیغمبر خدا بیجه باهر نغنى قراقر نغنى قراقور فإن صاب أحد أو قاتله فليقل إني مريء صائما وبالو خدي يكيج ورا بسكيجو يكيج ورا شاركر دجينا كيكر بيجه از بروجيمه يعني مورا رمضان معنوي لسر دبي منه والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائب أطيب عند الله من ريح مسكي من ريح المسكي الصندوقون بمزناوي خدي أو خداي مرناوي دست محمد مصطفى ده أبي بيخمر دبيجا بينا دبي ميركي روجي كار روجي دغرا لبا خدي جمسكي تشتره
daha zaftere, daha hoştere, daha biyintere. للصائم فرحتان ضحى ميركي روجي بقرا ضحى ايوي خوش هنا خداي تعالى ضحى راحتيا ضحى حضورها ضحى اتموسفير معنوي خوش دي شنو يفرحما ميري بيوم مفرحت به اذا فاتر فرح واذا لقي ربه فرح وقت يقول ميري فطر خواتك مفرحت به يجي وقت يقول شوف با ربي خو او مفرح به دماكي معنى او رمضان بيروز تشيز مرا خوش كمان اتمسفر که وسا مثلا برکت وسا مزنه خدای تعالی خستیه پارج مرا گوتی بله اموی پارا قر ند دست کسی املی بنا خویی یعنی احتیاج خدای بته تنه گوت نخوی و نخوی خدای تعالی تخستیه امتحانه کی تبنی امتحانه وسا مزن دای جبوی قلت تخلص که آیات پیروز سیدا مدار رمضان دبیجه من جون انسان جبرا بوج مرا عبادت کم چیکریه یعنی چیکرا سوره زاریات تا چیکرا انسان بوج چه جبوی عبادت خودی را بکن هدف خودی چه غایا خودی چه غایا خودی او عبد خود خد جنت یعنی جنت ام به جهنم جبوی مسلم مرکی مسلمان نه چیکرنی جهنم ای مسلمان نه حتی خودی بیجا خواجه محافظه کن ای اهل جنت مسلمان اهل الجنات يا بتشوف كار الجنات بروجي تشاو سيداكو قال روجي كويجي حزار روجي تشترى ساعات كويجي حزار ساعات تشترى خداي تعالى شرف وحرمته في رمضان بيروز خان نسيبي تمام مسلمان بخ نسيبي ماجي ان شاء الله ما مستر İcam kastek adına godar bakın mamosta belki hem de müjarek adım bakın Laura Fatih heviyamaya bavardıkım testran bejan kaside kasideye mi devam bakın keremkin Berdari
مالا بابا ساعت خوش بلهم دوام بکد مامۆستا میرهان جی بحث کرد د رمضان ده اتمسفره که جدا هیه ام وقت مسلمانان دوی اتمسفره هیم ببن رمضان خو به آرامی به حضوری در باس بکن ایجاد مها رمضان ده تیکلیا مالباتی تیکلیا جواکی دوی چاوا به یعنی مالبات ناو جواکی ده لچی بالدار به دلام مالبات دم چی بالدار بن رمضان خو هم چاوا در باس بکن بی آوایی خود جو راضی بیم برساوه گلک مهمه يعني مها رمضان مقول مها رحمته تقلبي قريك يعني ما نبجي رحمة لهفدوك بله يعني دي باف وقتی گو رادبن سحورا يعني السحور بخواه پیغمبر دبی برکته صلى الله عليه وسلم مرف زاروكي خود تفشيار که حتى مرف زاروكي خوی روجي ناگرنجي مرف وانجي شیار بکن جبه انا بحسن سحور هي الاسلام هذا سحور برا اوجي روجي نگرنج برا سحور بخون به هف رسل سفراكي وقت مرفو زاروكي خو مرف جيفين و مرف هفر او بركته هاني گو پیغمبر گوتي مرف هفر خوار دبه وسيله نابينا و عائله و اسره جهف بتر حستكن جنو مير بابا اولاد دیو اولاد بهتر ما بفان مناسبت هانه gerek فطار gerek سحور وقتی گو به هفدور خوارن اور سر سفره رو نشتن براستی اوینا تشکی گلکی مهمه دنابینا عائله ده معلومات ده آدو دیا yani پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام yani مرف یکی مسلمان بفترین خیراوی گلکی مزنه تو آوی بدی مسلمان کی و تفتارای وکیل باخوه رجا قیامت خود تعالی بج آوا کوسری و بدت و جبو گتبوی وسیله گت او برای خو او خشکا خو تا او فتران دی یعنی مرف پیش هر کسی مالباتی مرف دعوتی مالی بکه مرف اکرام وان بکه yani gobi ve vesile sile rahim. Çünkü Ramazan yani vesile ki gele ki hayır berekete nabina aile de malbat de. Vakti meref yana gühbide o meref kadru kıymet bida Ramazan xo o bida malbat xo rasti meref her zaman wan ziyaret ke ياجي او مثلا مرف دعوتك مرفان دعوت بك ابنا هانجي قال لك خيرك مزن تدحي بيغمبر عليه الصلاه والسلام يعني قال لك وصيته سرسله الرحمه دبي خذ تعالى الرحمه قلتي يا رحمه اصلك من وصلك واقطعك من قطعك ايت الهفد بك ایک رحمه هفته بکه از یه رحمه رو هم ایک وقت ببرج هفته از یه رحمه جوان ببر لما دمها رمضان ده قالك صدقة مهمة مرة وقتك الصدقة ده دريا خذ تعالى ده يعني نبس مرة بالميش بك مرة بتراويح بك البته وانا قالك مهمة اما الصدقة جي صدقة انسان ده نشان دان صدقة وقتی گو انسان دا مسلمان کی صدقه دا علامت مسلمان جامعه جومرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دمها رمضان دا هر وقت بهتر جامعه تکر zaten پیغمبر تجا de lügat avide la tünevu na tünevu yani kija fakir kija miskin kija insan bağata tişte bu hasta peygamber illa ددای حتی دین دکر ددا بله اما وقتی پیغمبر راست جبریل امین دمها رمضان دهات تدی دهات پیغمبر قرآن دخن بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام aynı وکا بایی بو وکا بارانا بهاری بو رسول الله حق وسی جامعی دک جامعی هر مزن مرف سر مالبات خبک وقتی دمها رمضان مرف چکوز به و مرف نکا شیف کس بده زارو که خواه مرم نکاره سعور که خوش بده زارو که خواه و دسته مرم نکه جیب که مرف زارو که مرفش مرو عاصب گره مرف
جامعیه بکه و مرف یا اسراف نکد البته مرف بده فقیر و فقرا جی و مرف آیت هانه تیخ بالا خو و خود تعالی عز وجل دبی چه دبی واعتصموا بحبل الله جميعا بهفدر خب بني خود تعالی بگیرید یعنی مالبات بهفدر خب بني خود تعالی بگیرن ام بيجن مسلمان تب بهفدر خب بني خود تعالی بگیرن بني خود تعالی جي البته قرآن و تشتي قرآن وصيت لمرف دكه اوانا تب بني خود تعالی روجي بني خود تعالی لميج وقتی اندرن مثلا كيلكا هفدو مرف لميج که افج بني خود تعالی بني مرف سر عائله و مرف چون جامعه مرف زاروكي خواجي بخار بفه جامعه مرف به تربیه هانه بدوان هنیک مثلا زاروك بونا من هات بيرام ما مسته اما وقت زاروك بولم دچون مزگفته جام پر خرابید کرد هنگا هن پیره که وند گوت چما زاروك انتینن halbuki gelek zarok bibinin nefsa ma musta kesinlikle nevra linzanen zarok gerek ve civata hani camiye venin ya zarok gerek nesseknin vasafa venin gerek imam nas bikin gerek mihrab nas bikin gerek minber nas bikin zanibin di sakafeta İslam'da di kültüra İslam'da eftiştihane he zaroki ji camiye hasbike ji Kur'an'e hasbike ji roji hasbike ji teraviha hasbike evina hani vazifa meref لهم بنا عائلة مر. يعني ام زاروك بونجي ام جلو برگين ميجا ما خود كر و ام دچون جامعه مزگفته حقیقتا جي چند دکه خوشه يعني تي بیرامن او رو جبوم پر خوش بو يعني جبوم وكا چالاكيه بو يعني واسا 7 سالي دكم ام حواله ما ام دياخو دچون مسره خود يعني حقیقتا ام چالاكي جبوم وكا چالاكيه که خوش بو يعني ماه رمضانه من نویسان جي حتى من بلا ذكر يعني بقول خذي هر عائلة هر مالبات هر مال ديو باف وقت استقبال رمضان تكن چيچكا چيكن ناوي ماه رمضاني هيوا رمضاني مثلا بالونا مثلا سروي يعني يا شه ماه رمضاني تب خير هاتي مالك خدا زار كي خو بخمنين يعني بيشا مالا خو بنمش خذي باجار متف يعني سوقاغ متف بخمليانا جوان استقبال رمضاني يعني وقت يقول وان تشتي هاني مرف نابينه حقيقة مرف اجا سانكي اهميته ويتونه اما maalesef تشني بسيط تشني يعني يقول ايه دنياينه تنيري قال لك ركلام اوان دي نافا سوكي دي بلديه مثلا دي لوحاده نفيساندنه ama ev Ramazan'a hakkas bxeyr ve bereket maalesef emlerin yani civata mı topluma mı ve değeri hani him fahm nekiri. Eğer fahm bike vallahi ve her ro bike Ramazan ve her şey bike Leyletül Kadr şuara. Yani anaka hükümetçi devleta meji cür bucur çalakit kamamosta ekul Ankara yani ambejin li külliye sarok komariye ji her ev var çalakiyek var li darxistin jbo zarokan şano heye hacivat Karagöz heye yani ev çalaki ji jbo maha giringiya Ramazan jbo ku zarok baştır fan bakın yani mgot ya jbo çalakiyek yani jbo kevxoşiye jwanra mühim yani çalakiye nusa çıka betir be yani zarok ezej mamoste خوش بپرسم زارok اوکا روجیه مانا روجیه فهم نکن ماموسته دبیجم چما برچی دمینن هن زارok حتی نیورو روجی دگرن دبیجن از روجیا زارok دگرم yani لورا فهم نکن قید بیجن روجی تنه برچی بونه لورا اف فعالیت اف چالاکی چکا بکرن زارok beter او آرامیه او کیف خوشی رمضان جی beter فهم بکر ایجا ماموس دقازم لسر و مسئله بگرینگی به تایبتی بسکتم هر وقتی جبو زارok beter maneviyata anji جوان از بیجن نه تنه زاروکم بیجن جوان جبو که beter maneviyata رمضان فهم بکن بزانبن ام چی بکن تو وقت سیدا چه توصیه دکی ماموسته شخص سيدا قال استاغو ما مست پیغمبر خودت حیث پیروزات وجد و اون تمامی مسئول تشتید بنی خدا بله يعني باب زاروك خرا مسؤوله جنا خرا مسؤوله يعني مسؤوليه چیه و به بر سر راست او
کلمه گواد نیت گوجی به ترکی بیجن تکنو روجی گفت به زار حتی تکنو بله اوج خوشه یعنی بله اوج خوشه مثلا چیز که زارو که تخوی اتمسفر روجی او زارو زنه گو روجیه بشه راکی او زنه دی روجیه دفرد تستان مهم اوه قلت تدخي او مهم او تبدي زانيني قلت تشتكي زاب مهمه يعني او روجي نمينا روجي دنا تشتكي دا من اوجي وظيفه دي وبابايا جي زاروكي بچورات بيجم جي اي جنج رياجي او گويو خبدنا قران بيرو کا قران جوارا چد بيجه مثلا کا پیغمبر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم چد بيجه يعني مثلا در حق روجي داد بيجه پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم دبي اوا ما کی وسا برکتلیه خدای تعالی ملائکته که خلق کرد این دنیا سبی حتانی ایواره حتانی سبی گازید کن دبی که کستنه گو جهنمی وره او تقمه جنتی تنه گو توبه بکیست توبه قبول کن یعنی 30 روز ملائکت خدای گازید تید کن دبی ورن با خلاصی با آزادی یعنی ورن با حضوری يقولتي مهرب أنا أجيب وام ده زانبوني پیغمبر خدای صلی الله تعالی علیه و سلم ده حدیثه کی پیروز ده او هات بجد بي يا أيها الناس بي أي إنسان قد أظلكم شهر عظيم مبارك بيقمان شهرك مزن بركات ببركات سياش ماكي ببركات خدای تعالى آويت السروان وإيرو دبني وي سيدانا شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر اماكي وصنا دبي ما هنيدا روجي كي هي او روج جحزار روجي دني تشتره جحزار روج اوت كان سكي حيشتي صال اشترى دوام ديك جعل الله صيامه فريدة خداي تعالى روجيا في ماهي جوارا فرس كريا يعني او امر خديه حكمتك ويتنابجي تسبب ويتنابجي او خالقي قلت تشيكريا او رازقي قلت تشيكريا امر تكريا تبجري يعني فايدة وهبة تنبالي فايدة والزعفن لبالي السادم وخذي أمر ماكر أمر بقرن وقنا وقيامه تتبعا خداي تعالى قرتنا عبادات كرنا فيجي أوي اشترى خير كري يعني تي بروجي بقري بشابيجي تيش خداي وخارا تا عبادات بكي تشتاقي ده مهمة السوزي ساكن بكرداي زا خوش هاد بيجا جبوي السحوري دبي رانا بجبوي الرزق رابع جبوی رازق یعنی جبوی خارنو و خارنه رانه و روزینه رانه و پاشیوی جبوی رضا رازق را پاشیوی پیغمبر خدا به رابن یعنی پاشیوی یک دامنه که آویجی هم بخون اوج غیر خیره یک دامنه که آوا خو بخور اخیرا پاشیوی جی گله بله گوتی تزارو کا خاج راکی گوتی تدخی وی اوی تدخی بنی وی سی اما سی کی باشقه گوتی تدخی بنی وی اما کی پیغمبر خونکوی خون زعد درجه از یک کلمه تنید بیجم خونک درج دبیدات بیجه دبی بالمکوی دا یعنی چیکی دا دبیجه روزه کی دبی مملته کی دبینم ام بالا خادم تیبونه دا هم بفتسه يعني وساتيه دبي زهابيه قرقاوزه خلاص به از بالا خادم روزه رمضان هات واشترى بیجم تیبونه خلاص کرد يعني انسانه کی گروجی جبوی خدای بگره روزا قیامت نایل انسان تیبه آوه جرا آوه گوی خلاص که حتی اوجی سیده اونا رندزانه و سر روح قیامت بی وسط تا وسط مثلا سری مجی مرد حالی نفساینه سیده روزا گوستانه بله في حديث بي سيدة دبي جنة دريقك هي بله ناوي ريان ريان دبي اي روجي قرتي تاني دوي در يعني اي روجي دا قرتنا دوي دري نكارمش بله يعني باب الريان بيغمبر قلت عليه السلام باب الريان اي قد في الدنيا ده تي بيه جبو خدي تعالى وبرشي بيه وصبر كريه وانا خدي تعالى بهون في دريرر دريكي خاص قدر بلن بله انسان کی دقیقه کی دا انا ابا امسر نعمت خدای بیجن خدای کی خدای اوقا نعمت دائما گوتی مره بی روجی نه سب روجی گرتن ابا و خارون نه و خارنه جخوا مره برچی نابعیدی یعنی انا مثلا یاشمه دا ام برچی نابن مثلا جخوا ام روی دجار ناند خون yani یک سباقی باره ام نهای توسانی نی سیجاری ام دجارش خواه اگه ام تیبن başka tiştekti yani. Demek ki evet çiğ vakti rojame nej bu xarunu ve xarne. Armanca hedef ama rıza Rabbime.
او نعمتا گو خدای دائمه گوته اموی نعمتی بزامن چه دائمه مثلا انسان کی د یک دقیقه کی دا 18 جرا بنا خو هل دادت آتینه 18 جرا توی 18 جرا دا گوته حمد خدای بکی در روزک دا مامسته یک روزک دا 25,000 جار نفس هل داتینی گوته شکر بکی دا نعمت داتن گوته تنانکور نبی دماغی 25,000 جار تبی الحمدلله جی تبی حمد خدای تلافی ناکی لاره سعد شیرازی سر کتاب خود بجه ناوی گلستان هم مامسته ده بجه مثلا بین داینه کرا شکر کی جستاندن شکر یعنی بنا خدای شکر هل دی شکر دارا هر دو بنا دای تنکاری تجارت بجه الحمدلله یعنی آنجا تنکاری به شکر خدای را لورا جبوی تچیت کی بکه تنکاری شکر خدای بجیبینی مثلا ده مگویا تر روی 25,000 جار تشکر خدای بکه سرت تلافیا هوایت کی نفس تهلید دی لی آگو لی آچاف یا آکل گداته بجناته بالاته مالیته ملکیته نعمته اون تشتی خدای تمام ده خدای نه خدای بیمار رمضان داشته روزی کی خازه دبی سی رویا جمر روان تشتاب که ابي تدبر يعني شخو مها رمضان رد بيجي مها عبادته نفسها ما ازل سرويج تقاضي استخدم يا دفي ما هيدا ام تشبال داربن ام عبادته بيتر كيجان عبادتها شخو عبادت پر مهم مهم ليه ما مستعد خديش ما قلتيش خويا قلتي ياك روجي بقرا عبادته با فرض خديل تبقى فرض اول بالي ده اوي دا انها يعني ام كيجان دايان بكره بالي باس بكره مستوياتكم بالي ما رمضان روجي تراوی قرآن تفسیر جدا نه شرف تمام در رمضان ده سلام گفت در رمضان ده خودی شرف دامونه مثلا ما رمضان ده بگی چیم دماغی ندار چی ابا رمضان ما فرضه خودی فرض که امر خودی جیبین و ساینه خدای تعالی به روزی بره تبگری فایده وی چی ابا امر خودی تو کی جنات خودی خزاشت کی بله ساعت خوش با مستر يعني اگر وقتی ما هم يعني مها رمضاني عبادت تيدا پر جدانه عبادت الدنيا زمانه بله يعني خيرا في ما هي زيادة ترى به مثلا عالمك وهاد بيجي يعني دبي بيتشاوت ذي يعني مكان جي هنيك جي هنا جيا فرق لينا قد صالم بالي سيد قد صالم مثلا هايك هر الحرام كعبه ركعاتك لميش بك بيخمرت بوقت 6,000 ركعات لميش كذي بله هر المدينة بك وقت حزاري هر المسجد الأقصى بك وقت 500 ركعات لميش كذي زمانه هنيك زمان هنا خذ تعالى قيمة دايوان مهار رمضان يجي عين وسعي يعني ياكي لميش كي بك وقت 6,000 جار الميش كذي ياك روجي بك وقت سيدا بيسكادي كلام كر تروجي ناقيجا مهار رمضاني شما فرزه خذ تعالى بفرزة عبد من نزيكي مدبد به وان تشتيق من فرز كي السروي عبد بوينا نزيك يعني حتى سبي سنة ابك فرزينك نزيكي خذ تعالى ناب اما وقت يقول فرز كير نزيك بو يا سنة عجيبك daha نزيك لما مثلا دفي مع هانيده يعني بدي اعلن بها كاوتشه دفي جيانا مرف استسون هنا يعني مرحله يعني انسان مثلا تدي لميش دكه لميش دناval لميش حرامه بوخي فوخي ما نعرف ورا اما سريري تشقسه سريري عندك يعني 5 دقائق 10 دقائق اما السباحه تاعي فاري هناك مثلا برايم ما خشكي مال اوروبا لهولندا لوندرا مثلا روجي دكن 11 ساعات روجي دكن يعني بلكي ايما 12 ساعات 14 ساعات اوانا تو 11 ساعات روجي دكن بني تسافر دكي 11 ساعات تجبو خد تعرض يا ربي السفر دكن بني مثلا ده حجيده احرام يعني تش حرام مثلا تش حرام بينا خوش لخوبكي تشكال لخوبكي تشكي دريتي نوا سيدا حرام الإحرام دي أما خوارنو فخوارنا حرام يعني تمام فانا تمام سبرا خذ تعالى خستي روشي يعني وقدر خيرا روجيه قرآن روجيه بيخوندن
جدایش قرآن روجه دی ذکر و دعای گوت روجه دی بکی daha beter. Mesela dibet her şebede henek utaka hene. Henek insan hene azabı cehennemi خلاص خلاص من. دروجي Yani khas bir rojiye bitişti hani. جبو حرمات روجي جبو hürmet rojiye. Peygamber duat ki diyor Allahümme inneke afun tuhibbul afve fa'fu anni. Yani ya Rabbi tu afuyi tu gelek afukari. Tuj'afi haski ya Rabbi ma'fuk. Yani Peygamber diyor aleyhissalatü vesselam dibe melaiket gazit ke dibe ya ev talibe khiri bile maha mübarek hat khiri khuzide bik dibe daha beter khira bik çünkü khiri ve mehi gele ki daha bkhir ve berin daha mestirin ey günahkar ey isyankar derj günah khobert fırsatık zirin ketiye destete tövbe bik Khudê Teala ve ta'fu bik İnşallah مامۆستا شهر حرب جدا انا ما مستعد الميدان شهر تشتي جدا الميدان داتنن بله ام بحث بکن مامۆستا ام قصیدەیەک جی گۆدار بکن از قازم سەر خواردن و خواردنا پاشی و فطارê jî bisekinim lewra divan meseleyanda jî gelekî şaşiyên me hene ez fikr û ramanên we jî merak dikim di vê meseleyê de lemeş Fatih Yıldan qasîdeyek adin godar bikin paşê me bi sohbeteka xweş devam bikin dîsa. مالا واوا ساعت خوش بله ام دوام بکن مامۆستا مسیحا تمام کن کرم برسیواته تگو ما رمضان ده هد میدون داتنن yani زیاتر چه هیا یکی روژه فرض مثلا روژه فرض در روژه میدون داتنن ورده قضایی کنه به
دودیا او تراویح د میدان داتنن د دبه مهده. میدان او عبادته سیای ده مهم مقابله اگو حضرت محمد مصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم جبرائیل را کریه ده ختمه کرد نقاصه زانم مقابله خصوصا هر وقت تکاری بود که اما در رمضان ده خصوصی رمضانه گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمال خوابیه جبرائیل هاتیه دو جاره به دایو کرنه بله اماله demek ki یک روزیه یک تراویح یک مقابله ای مهمه دنه افتاره وقتی افتار خواهد کی نهاتی بیجی چی ناند خوی چاد بخیر لورا تا خبر خدای خواه کریه رب خواه کریه خدای تعالی چا امری تکرد تا آنها گوری رب خواه خوی نفسا ما تربیت و بله بله تو وی چا او خارج عبادته لورا خودی امر گوتی وی چا افتار خواهد که ای پنجاج مامسته سحوره لورا سحور جی پاشی و بله بله عبادت ان اوک مزنجی پیغمبر خدا صلی الله تعالی علیه و سلم گوتیه يعني وقت تفالا بي بوش بي شهر حبي زعم مهم هنا يك سبحان الله يك الحمد لله يك لا اله الا الله يجي الله اكبر قلت مهربان ذكر فيك سيدا كيرن كي ماما استاذ قاسم شتا برسم د مها رمضان ده امسر سفري خود جتكن بله د پاشي و ده د فطار ده يعني نورمال ده ام چاوا دخو یا فطار ده زياده تردكن ماما استاذ يعني مش حد خو زياده تردكن بويا واي بپرسم ام بيجن مها رمضان ما هيك جرينجا دوام نفسا خو تربيه بكن جبو و ام خود تعالی جمن شانديه جبو و ام روجي دكرن ده دناو روجي ده ام جارا پر برچيل بما مستم بيجي قيم تير ناخذ ام سر سفر خو دجت كن ام جي اسراف جد دينه مد اول مد گلكي گناه ست سر چی به جمعه ماستا یعنی ام فترا خو چاوا بکن پیغمبر ما چی ذکر براس سیدا قصور من خلي سيرتي دبيجا دبي السرنا نيرو ني بترزو ادا بييراس تراك برازي ن جاب دبي وقتي قلت السر نان خرونشتي سر سفرا خو قلت بترزو ادبي روني يعني چا خودش ترا قلت چا پیغمبر خودش ترا قلت مینا وی بکی حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام جد حدیث خواهد بجا قد بسلمانه کی چقاس نام بخواه امر که حتی ندوی 7 لقمه یعنی ناوی لقمه‌ای گوتی آقا بخوی از این لسر بیا آنا تو ده که بیجم کلام کن دنام رسول خدا صلی الله تعالی علیه و سلم دا یکی خرق ایران فارس یعنی فارس دکتر بیا دچه اوی امی مدینه منوره شخار آوایی که دیگره ادبی برا انسان ورن لبرا جمع امانات تداوی بکن سالا که سکنه کسی ناچه جمع وقتی گو ناچه جمع اباد به دماغ عرب ریک واناش پارساتی اقچتید کن یعنی مینا کلمه ایرو هم بیجن نجات پرستید بله دبی تکن دبی ناین جمعن راد به چند جا رسول خدا صلی الله تعالی علیه و سلم شکایت که دبی ای رسول خدا از میر که فقیرم دکترم شرط مجبور نان اكيد بي يك عبد كينات جمن يك معاناك من ناكر يعني جد او تندرستم دبي از زاب بالكيش يعني چرا ناين جام ادني ناين جام فلان پیغمبر عليه السلام بي نات جام ادني جدبي خصوصيات كي امته من هي خصوصيات ازلغه كي امته من هي حتى ني برچينه مينه ناچس سفري حتى وقتی گستر سر روتینجی زکی خدا بالایی دیلا پاش راد به یعنی تجی ناک رانا به نانه کی ده حمد خدا دخل راد به وقتی گفتن هر دو کلمات به او میره بید به رسول خدا دوی منفعل کرد حتی انسانه کی عاشری درجه کی زیاده تر نام بخواه به نخوشت که به و کم بخواه انا گوریز هم سنت پیغمبر خدا نفجی همچی نخوش ناکه به اجا شو حقیقتا پیغمبر خود روزی خود چاوت بله از این بیجم زاتن پیغمبر رسول اکرم علیه الصلاة والسلام ویج مرا گوتیه وقتی گوت هاتی سس براخه خرمه کی بخواه خرمه خواه بخواه اشترا بی گوتنه به آوه کی بخواه ساینه سیدایم یانجی تشتاکی شیرنایی بخواه نورمال آسونت اوه تشخوار هات تشتاکی هندک بخوی تشخوار راوی لمیجا خواه کی عبادت خوا فرض خوا میجه خوا فرض بکی ورش خورا نان خوا قسمه کی بخوی اتیس پاشوی جردن رای بخوی تربونا و همزه تو خپی بکوچی گوتی تنخو یعنی تو الچی بیل مثلا
جخوا پیغمبر امت رسول اکرم علیه الصلاة و السلام خصوصیت اوی او وسط یعنی وسط هر تش گود بین orta حال یعنی نه زیادتر نه کمتر işte ne mesela ne cimri ki aşırı pis cimri ne ji amijin cömert de gam halı tamam bir de halkı de orta hal de tamam da خارج دوسه de خارج دوسه حتى de ibadet دوسه mesela İslam emrine göre tamam صلاة قدر رجدا ده باسكي دي İslam'da da ötene insana göre haru zaman kadar tamam txemmeje lemeje bike İslamiyet dünya kabul nake de bir evan ne meje yani demek ki çava guti mer avi denge evke yani denge هذا سيدا هم يعني ما تشكي Kerem. يعني رسول أكرم عليه الصلاة والسلام دخارنو وخارنه ده تجا إسراف نذكر böyle حتى ديما عائشة دبي رضي الله عنها دبي رسول الله دهات مالي وقت يقول تشتك هبونا دخار يعني وقت يقول تشتك هبونا تجاري بيخمر خوارن بعيب نذكر عيب دار نذكر يعني ندقو أفخارنا هنا نخوش أقدلي نتشو نجي ندخور أما ندقو أفخارنا ونخوش شيء كريه وشما وهاد شيء كريه رسول أكرم يعني حياته وجيانه قال لك غريبة حقيقة بس بي جارها بتنبو يعني تنبو نفسه تنبو يعني پیغمبر روجا وصال گرفته سه روجا سر هفته پیغمبر جارها بتشتنبو بخاران yani جانا رسول الله ده ورسول أكرم وقتی دچو دگو کاتشتک های سریسی بی تشتکتو نبو دگو یا ربی ازمنیتم روجی دکر yani ازمنیتم روجی دکر yani رسول أكرم صلى الله عليه وسلم البته اوجی بشر گو گوشی خوریه خورنه خوشی خورنه چه زیافته جی پیغمبر جی دعوتی مالا خو زیافته کرنه پیغمبر بس سرجي كي جوش دايا حميس دايا خلق تعبير قزت يعني رسول اكرم عليه الصلاه والسلام يعني وقت سيدا كرم كر دبيجان وقت يقو وخوار لقمه قدر لقمه جي اصلا انسان تيردك لبالي وقت الا هنا بخون ميداخو بكن سي قسمه قسمه يش خوارنير قسمه يش خوارني قسمه يش تنفسير النفس وبينما يعني ذاك maalesef em cana vakti em dikevin ser şeyve em xoşbir dikin wek kerem kir em xoşbir dikin yani gova nefes jî heye ve av jî heye em bi mîde tije dikin bixwarine ve paşê em eziyeta wê dikişênin yani merev israfê neke ama merev çikû zî jî neke wextê ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis wextê ni'metê xweda hebin مرب يعني وان نعمت السرخة بفينه دبيك هبو دو اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام ده دبي يعني تقواي كأنه تشكي جل كار وإيش شغل خدكر كافر خدكر رسول الله بير شركر وش ما تبان شكار خدك قمتنا يعني ويا رسول الله والله يجي استدي هوي جي صوفيتي جي اوي از جوهرة شكي خوي نور خوابك وبرا اثر نعمة خدا سر تخيابك يعني دخوارنا اذا جي البته يعني ايرو براي ما غزاي برشينه اما جوانجر بشينن واما جبخن ان شاء الله اما فقيره خوجي اما بدنوان واما جبخن ودي تعالى علي حموس سفر رمضان حقيقة برقة خير وبركة أما حقيقة إسراف حرام قال ما إسراف هناك ساعات خوش ماست بأوي ناكا بتونا امنان داوجنا تشبي مخابن بله بيجو من أبا وبالك إزاي مزنة استخازم جو حديث پیغمبر خدا بيجن صلى الله عليه وسلم رسول خدا بيجا اگر بسلمانه کی لجی کی دور زمانه کی درانه کی بيشي لپر دني عالیه دنیا عالیه دني گو بسلمان دني هیس نکه او جمنینه يعني امبيجن لغربي لباطي بسلمان کی درانه بيشي دوغي گوتي هیس بکه يرو بتونا
لغزة يجي لمملكات الدنيا يجي العراق يجي لسوريا يجي اليمن يجي لفاس يجي الجزائر بحزارة مسلمان يرو برشينه أنا أجر أو مسلمان كي قبيجة از بروجيمه ورا سر سفراخه واشترى بيجم كيلوكي بخه كيلوكي دنجي بابجة شبه برا أو مسلمان بزعمه كي أو هدف أرمانجا رمضان بجنانية أو روجيا خدي جرا قلت أي وي روجي ناقرتيه لورا مسؤولي براي خواج بله ساعت خوش ماموستا ما قلت دوی مهدم عبادتي خو بالدار بن ام دعايام بكن بخوشكي ام درباس بكن علي خوان و خوان ده ام اسراف نكن لورا ابجي جنها جبوي ام دوی مهدد ام خازن نفساخو ام تربيه بكن يعني جرينجيا ار تقوى يعني معنويات رمضان ايش خو اوه وهر وقت ماموستا اهميه القران تشي دوی مهده تو خازم سرويج بسكن بحصا رمضان ام بكن بحصا قران ام نكن نابه خودش ورازی به سوال گلک مهمه یعنی ماه رمضان براستی دکه گو مسلمان لتاریخ آخوا بنیرن مراجعاتی تاریخ آخوا بکن تاریخ همه هری مهم yani amnerin tariha İslami be şandına Kur'an'ı dest bekliyor. Bale. Yani tu her kujit teservi. Eğer Kur'an nahat nazil kirin roji jitune bu. Leme jitune bu. Cihad jitune bu. Sadaka jitune bu. İslamiyet jitune bu. Tiştik tune bu. İslamiyet tune bu. Yani o zaman Kur'an yani hep suala ve gelek mühim hakikaten Kur'an çiğ. Allah Teala Azze ve Celle Kur'an'a piroz bir sure ikra goşan de mağara Hira'ydı şikefta Hira'yı go Cibril-i Emin ji peygamber ani peygamber ümmi bu dedi hikaye ve kısa ve direce gotiye bu khoyne gotiye anızanım bu khoynim secara peygamber guvaş diye peygamber gotiye anızan khondunu nivîsandina mitune Paşi gote ikra bismi rabbikellezî halak. Bu khoyne binavê wî Rabbê te gu her tiş xuluqandiye. İca ji vêna destpêka Qur'ana pîroz hatê kirin yani Qur'an ew topluma nexwendî ew topluma cahilî ew topluma gu sadece şivantiya deva û peza zanibû û şer û وحرب وقوغزان يعني تشكي دنيا حقا نافوان دي تنبو مدنيات تنبو مرحمة بركين بو إنسانا قيزي خوب صاغيد خص المزال يعني قيمة إنسان بيريكي تنبو قيمة يعني إنسان فقير تنبو إنسان كولا ديار وقيمة أن تنبو وقتي جو قرآن هات يعني قيمة رومت دا إنسانية أولي قرآن أو جماعتها هاني أو ملتها هاني غيران أو تبديل كده كشكر كر توبلمك مدني إزقال جنابنا بجم أو إنساني وشفاني بزا وشفاني دفابون بشتي سي سالها جو حجاز وجزيرة العرب تفتح بو وبشتي سي سال خلافته جو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فانا خلافته والعرضاء إسلامي فربون أوان أصحابي بيغمبر وحقا النظام متشكي يعني فانا بون إنساني ليدر إنساني قائد إنساني سروك إنساني مزن بون إنساني والي لجيا بون آمر وأمر خدا أمر بيغمبر تطبيق كرنما جلاده عدالت خدا تعالی تأسیس کردن. اونا تب چه بو؟ اونا تب براستی به قرآنی. لما اهمیت قرآن گله کی مزنه پیغمبر دبی قرآن و روزی دبی شفاعت خودی خود مله. بله بله. قرآن دبی یا ربی اف خودی من بشب رادبو از خواندم. يعني یکی قرآن خواندی قرآن نخوینه و هایش قرآن تنبه و معنى قرآن نفكره قرآن ورجاء قيامته في جمنوي في خصمي يعني قرآن يا حجة اشتر ياد علي تده دبي جاروجي دبي يا ربي مسبي فجري ما أبينا
منع كرج خوارن وفخوارن وشهوته يا ربي سف جبوته از قرتم از إيرو شفاعة شي ما خذ تعالى شفاعته هر دواجي قبولتك آمين. سيد قطب رحمه خدا لبه دبيجا قرآن دبي أو توبلما هاني جاهلي كرن توبلمك زانه وعالم دبي إيرو جي وقتي جو أم جواكا ما قرآن باش فهم بكن قرآن فهم بكن والله إيرو جي أف نباشي هنا رابن بله. في جواكا مجارد جواكي مدني وذا يعني إنساني ورحماني وذا إنساني وحقا رحمة لها بتكن شفقة لها بتكن وأزفنات بيجن سيدة قرآن توبلما غزة خص توبلمك مدني توبلما غزة جواكا غزة بقرآن إيرو قالك بلندونه أجر ملت الدنيا إيرو بست إيمانا وان حزارة چقدر زده نفس ماما والله تاب قرآني بست حزارة إنسان أنا أدوي توبلما وان مثلا 2 مليون كسورن بست حزارة حافظي وان هنا بله و قرآن مثلا براكي ما وروجي شو مصري وامشون قال لك عائلة غزة يهاتمون ايك بدينداري وان شهيدي وان واتنور تداوي دبون وسبحان الله امشون مالا كي جاني قرآن لسر محساوي بو قرآن دستوي دبو قرآن قندماوي دبو ساعتا يعني ام وقتي امجي قرآن في مهاني ده از بناجي ازناوه هذا كرمكم كرمكم بله يعني وظيفة عائلة ديو باف هري مهم بيخمر دبي زارك خو بعلم من قرآني وقتي قو أمري وان بدن وأمجي خو بعلم من نبس زاروك مزنجي لازم قرآن خذ تعالى بعلم لولا خير قرآني بيخمر دبي هر حرف القرآني تبخني دخل شتتين بله دبي أنا بيجم ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف هناك إنسان هنا نزانن ويأخذ قصيد بيجن خيرا قرآن التنة معناه نظام بي خيرا قرآن التنة نا والله بيخمر دبي ألف يعني ده خير لام كألف لام ميم سيدا معناه أمزانن بيخمر قلتي هيك القرآن ده ألف ده خير لام ده خير ميم ده خير دمكي مرة وقتك شو قصي قرآن بخونا حق قصي درجة مرة باخذ تعالى بسر قرآن يجي برسكات يا ماموستا قازم قصيدة قدر بكن وباشا بپرسان دوام إذا بكن هم از هنگی سر سوره فاتحه بسکن بله بله ما بسكن وأمي فروخت من ما حتى داوية رمضان وشرم ساعة ونيفك دوام بكن فروخت من ما حتى كش دستي مباري أما قلت لي بدن وإن شاء الله كرمكن از بانده که پیغمبره هم سید و هم سروره شفیع روز محشره هاور گیلان گیلانی همت گیلان گیلانی هاور گیلان گیلانی همت گیلان گیلانی از بانده کم تو دگناکی قدر محمد مصطفی کی
ساعت خوش مالا واوا ام بپرسان دوام بکم مامۆستا پرسەکە خوازم شتە پرسم دەماکو ئەم قورآن دخوێنن دەماکو ئەم ji بۆ کەسێکی قورآن دخوێنن دەبێ حەوجەیەکی ئەم ناو بێژن بە حوجەدارەیەکە وسە هەیە دەبێ گەلۆ بله مامۆستا ئەوەی دەگۆ قورآن چیە پشکێکی هات دو کلمە سەری خبردم دو سورەی فاتحەیەدا ئەم لە بێژی دکێن ئەم دەبووی مێژە ئالیکاریش خۆی خازن یا دەبێ ئەمشتەرا ئالیکارن ئالیکاریش تێت خازن ئەمشتەرا عیبادەت دکەن ئۆتۆمە هەرە سەر ڕێ حەق وەرحەسلی ئەم تەلەبەی خلاص جنەتا خۆی خازن عیبادەتە تەمیز خازن ئیمای مەودودی بێژە تەفیلم قورآن نەبێ ئەسەرەویە دەبێژە وەقتی توساش خودی خارزی خدای تعالی برسی با وی سوالاته سوره بقره ذات دبی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه او تشتاد خازی اف کتاب هانه تشپت شک و شپتاتنه گجبوی خودی جبا خودی هاتیه بله زال الله رفي هدى للمتقين جي انسان متقيرة رهبره ريدا نشانته وقتی آیات سوره بقره دا آیات 182 دا حتی 150 بحث روجیت که آیات دور داشت بجا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس ما رمضان نماك يوصل مباركة وتاع قرآن هاتيا بلي قرآن نازل بيا وأو قرآن جبوي إنسان هدايته دماكي وخلاص كه جبوي رهبري ما ركرمه هذا صار سوال معرفه بله نیت رنده یعنی گفتگاه تیدا ناوی بیجه تشتنا که برا بیجه نبیجه چیت که نبیجه چیت که تشتیج ناکه وقتی ام بیجن داویا قرآن دا أنا ختمه ها داعي ختمه قام دخونن أن بيجن لروح جميع المؤمنين والمؤمنات شو تمام من رام دخونن ناوي بيجي سال مريان جد بالي دعاء دعاء ناوي بيجي أو جباش سال مريان جد فردخين ما مستا بالي برا سال مريان جد دخين خير دشة أو مري بالي ما مستا دشة أو سؤال السيدة قادني جو إذا جو بالي ألف لام تم معناه أمن زانن لبالي سافي خمر قلت ده خير جيتي ما مستا رسول خدي صلى الله تعالى عليه وسلم ده حديثك بيروزات بيجا دبي للنهيراندنا سيتشتا سنته دنهيري خيرك ازشتكي سما ليه دنهيري باشقا تشتاتنا ياك اوا كعبه معزمه همبري كعبه بسنه شكر آلي دنهيري سنه پیغمبره جترا خيرتي ياك اوا روي دي باب خو سبي راو دي باب اختيارا لجامتنا راو الريو من ربي كان بيون قچوانن تخيرت كي تشتاق نبيجه خبر جينا ده اساسياجي نهراندنا قرانه تل حرفي بنهري بلا بنهرجي خدای تعالی جي خير داته صح جميرا دبيجن اوي مثلا مرفين هاني في داوي دركتنا دبيجن اشتا خير قراني ناچه اوقا يعني دركي كليه يعني لا خدای تعالی شو دبيجه دو قران يجيب انسان قادر ماغو هدايته ايات تقدر بها رحمته ايات تقدر بها شفاء با قرآنی که قرآن جمعه رحمت كرا خازي لميرات خازي رسول خدي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث خاطر بجا كرتاسيد بيجن دبي او عمل قناي برين عمل قناي برين تدمري تمام عمليه اخلاص به اي قناي برين يجي او اولاد تشتري دعاء كه دعاء بچش طرف كه دو قرآن بيروز دا دير الفاظ دعاء دسود بنش حد دعاء هنا سر دعاء يعني مخلاص كي يا رب تمعفوكي يا رب تميري ما باش ام تمام ميجي خدا ام فيجن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هو قرآن يا ربي تمام دي بابي من تمام بسماء بخشيني قرآن بخاد بيجي هيا بله پرسک ادنا تی ما مستویاج اشته پرسم لورا پر اختمنه ما هنگلک مجارهنه که ام لسر و باخون لی مخابن اختمنه ما دخوازم پرسانجی بخوینم پرسک هاتیه دبیجه تایبتمندیه yani گرینگیه شرط و مرجن گرتنا روژیه چیه yani لچی بال داربنده باک ام روژی دکرن yani باور دکم لسر خرابونا روژی بستک yani اختم چی بکن روژی خراب با اکتبه لسر و بتاكرنا وي herhalde yani دو شرطه روژی هنه دو حب رکنه یک جه یکی روژی دیگه لازمه نیت بینه yani یکی گو نیت نینه روژیاوی gerek yani وقتی بگیرجیک gerek قضاف بله yani niyet جه vardı yani مرف نیت خود بینه وحتى وقت امساكي وقت تدي ملف سعودي دبي لام دبكي بين ما مستا يعني نيت وقتها بقلبه نفسها فياج بيجن يقتها مراد باشي باش كون نياتها يعني دياره خجم افها يعني
niyet bi kalbe ama kaste. Niyet mana kaste. Gerek tu kas biki. Peki. Yani Ez ve diyor roji zaten bigrin. mine roji bikir tane zaten na. Gerek aynı tüyena tehi Mezede dile bikir. koya. Az esmi roji bikirim. Ne şart et tu bir dev biveji. Çima merdve bir dev bir vakti ki dev biveji yani kalbci yeper biveji yani. Var gibi. Ama niyet bi kalbe yani. Niyet yek. A düdya, rüküne düdya. Debe gerek tu muhafaza biki. Ji tişte müftirata. Tiştek ftara mene peyvedibin. Ev jî mene biçe yani vakti ku tu buxuy, tu vexuy, Her sal pırsakayla ne kazın bu pırsın ji mamos. qastî bine. Böyle. Yek sehwen. Çu mesela ver xwar bexwar pêxemer dibe vakti xweşbîr kirbe nizanem rojiye bira rojiya xwe dewam bike ew rojiya wî Xwedê Teala pê da xwarin û vexwarin. Yek dinê jî mesela tiştek rojiyê xera dike yani la haya fiddin yani cima yani ilişki zilam û pîrek evine hani tam xeratike û kefareti jî gelekî girî. Volatiye her sal de pırsın mamosa demakım dane xwe fırça bikin gele roji xarab. Eyvallah. Veya her sal te pırsın ya. Çekirin. Ben daha Fırçakirin bavar kım vakti bu. misvak bikardani. En az yani fırçakirin vakti gu ev macun yani şübha gu her xwari heye. Gıda da Luma yani o gıda jtid heye ev ta'ma hani ver a ras merev dümdü gu merev rojiye yani vakti ki tesur xwari çay hemen fırça bike. Yani ev tehlike hani heye. Vakti nere xwari yani dişi mekruhe ama roji peyxerana abi. Le تشتاق روجي خرط كا مثلا لا حياة في الدين مقو بيلاك وقتي كانت حالتني وانا هنا مثلا او روجي بيجي روجي خرط يعني حاجز النفاس Dve yani, cide rojiya xwe xarab kirin ne wisa mamosa. tabii mazeret yani. وقتي فينا وقتي جو Yani dve nemin hatta fıtar. او وقتي جو اف حالتها هاني لي بيدبو افينا هاني جرك روجي خو حرامك روجي بكر Bele, saat xoş mamosa. Pır oxte men ama heri davit te çi bejij mamosa ejban. Ejbo temaşevarên mere. والله از خوازم وینا بیجم یعنی روجی فرصت گلک مزنه وقتی خود تعالی اف امکانه گمگان رمضان دایمه ام روجی خو حقی لبگرن yani روجی گرتن اگه yani عالم بیجه نه بس مرا میدا خو تنه دفع خو تنه دفع مرا سری خو مرا روجی بگیره سری خو سری مرا چه دیده خواهشه سری مرف زمانه مرف دیده Bele. زمانه مرف گره مرف جدره و Bu kurtasiyan bahsa veji bikin. Bele. انشالله می بحثایش بکن چاوه خو مرف روجی بگیره Bele. حرام ننیره مرف گوه خو به حرامی گوداری نکه یعنی یکیل بات بحثا انسان کر غیبت کر ددی قدو کر حیرام روجی نه بی جرانه دفجه برد اذا یک جیجی مثلا zike insan gerek bu roji ve o işte zike insan da çe heye kalbi heye Kalbi. yani de bir kalbi hani Peygamber de aleyhissalatu vesselam de ala ve inne fil cesedi mudgaten de cesedi insan da perçaki goşte Gelek spas mamosta. ev cesedi hani ev perçe hani de kin tetüne be adavet tetüne be hased o nefret insana tetüne be evji gerek bu roji Saat xoş mamosta. Mamostaya Kur'an'a piroz mele Seyda Ali Özgüç. Batına da mamosta ez gerek ki kep hoş bum, gerek ki memnun bum, gerek ki spas tıkım. Malatava. Spasiyavet ken Xudeş varası. Seyda ilahiyatnas Emirhan Bakış mamosta heri davet teçi bejiş bome. Resulü Khudi bira beje men sama Ramadanen imanen ve ihtisaben gufire lehu ma teqaddeme min zenbihi. Çi insana ki bawermend be şekli ki hesabî روجی کی خوش بگره جه تمام گناهی تی عفو کرنه خدای تعالی جی مبگرنه و جوان انسان عفو کرد Amin. Amin. روجی و بخیر به Amin. Gelek tamam, spas tamam. mamosta. Xuda Teala rojiyen mehamuyan hem Müslümanan kabul bike inşallah em bejin. Amin. Malatava mamosta. Teşekkür. Kaside 5 stran 5 Fatih Yıldan gelek spas tıkımış bu kasideyin hoş, bu stranın veyin hoş. Malavava. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Ali Can Koçer, Saim Erten gelek spas tıkım malavava.
بله بینرین عزیز می روژی برنامه خو بداوی کر سبیدی ساعت همان ساعتی ده مل برکرانا ترت کردیه بن حتی ویده می بمینن دناف خیر و خوشیه ده روش باش. رسول العالمين هم محمد الأمين شافع غيري وتنا توبة دارم توبة دارم توبة دارم توبة دارم يا رسول پشمانم پشمانم يا شفيع توبه دارم یا رسول پشمانم پشمانم یا شفیع عمر من 40 سالگی های من نگر کار صفای شاهد نبی خدای توبه دارم توبه دارم توبه دارم توبه دارم یا رسول پشمانم پشمانم یا شفیع توبه دارم یا رسول پشمانم پشمانم یا شفیع